162，我要入住。你有预定吗？有预定，给你护照。163，请问有空房间吗？您需要什么类型的房间？给我一间双人间。164，您要怎么付费？现金还是刷卡？信用卡。165，我可以换个房间吗？能告诉我原因吗？我想要一个能欣赏海景的房间。166，这里是客房服务部。我是111房间客人，空调不制冷。167，服务员，我需要一个吹风机。好的，马上给您送过去。168，我要退房，房间号是202。您的房费一共是5000卢朗。162，我要入住。你有预定吗？有预定，给你护照。163，请问有空房间吗？您需要什么类型的房间？给我一间双人间。164，您要怎么付费？现金还是刷卡？信用卡。165，我可以换个房间吗？能告诉我原因吗？我想要一个能欣赏海景的房间。166，这里是客房服务部。我是111房间客人，空调不制冷。167，服务员，我需要一个吹风机。好的，马上给您送过去。168，我要退房，房间号是202。您的房费一共是5000卢朗。kugenzurwa muri hoteli. Ndashaka kwishyura ngatanga icyumba. Ni muri 202. Icyumba cyawe ni amafaranga 5000. Ndashaka kuguma hano. Wabikishije icyumba? Yego. Ndagusigira pasiporo. Hari icyumba kitarimo umuntu? Ukeneye icyumba kimeze gute? Urampa icyumba cya 2. Urishyura gute? Uratanga kashi cyangwa urakoresha ikarita ya banki? Ikarita ya banki. Ushobora guhindura ibyumba? Ushobora kumbwira impamvu? Ndashaka icyumba giteganye n'inyanja. Iri ni ishami rishinzwe ibyumba. Ndi umushyitsi uri mu cyumba 111, ariko vantilateri ntikora. Nkeneye icyuma cyumisha umusatsi. Yego, reka mpite nkikoherereza nonaha.